muri Afrika hari ibihugu 54 birumvikana ko bifite n'abategetsi 54. Muri abo bategetsi bose harimo abiswa abanyagitugu, abanyabwoba, abarenza amase nako ibikoresho byabagashaka buhake, hakabamo kandi abategetsi bagerageza na babandi batagize icyo bishe ntibagire n'icyo bakijije. Muri abo bose harimo umutegetsi umwe ufatwa nk'utagira ubwoba cyangwa ngo agire ikimukanga, kumukangisha ibiturika cyangwa urupfu, kumufatira ibihano cyangwa kumukangisha kumukura ku butegetsi, byose yabyigumuyeho sigara yemye nka Bwayi w'Ikabwayi warahiye ko atazabwanuka ngo acinye inkori bwami, ahubwo n'abamisiyoneri bahingutse muri Gitarama ya Nduga. Bwayi yanze kubwera ngo arabahunga abo ba Rutuku, bituma havuka Kabgayi twamenye yiyo ngiyi Muhanga za Gitarama. Aha impamvu uriya muyobozi akomeje kugera mu kebo nk'ako Kabgayi w'Ikabgayi wanze kubwanuka no kubwera nuko yakoze ibyo abandi bategetsi muri Afrika batigeze batinyuka cyangwa ngo bakinishe no kubigerageza. Nibyo kuko mbere yuko avuga ijambo tuza kugarukaho ryahahamoye abaryumvise, yari yabanje kuvuga ko yaremewe kurwanya ikinyoma, akarengane n'igitugu cy'abihaye inshingano zo gukandamiza abatuye isi. Reka tube tuvuze ko abo yavugaga ari Abanyamerika. Hari abavuga ko uyu muyobozi ari kwicukurira imva kuko ari gusa nk'ukiri igiti nkuba, akarenzaho no gukangura ingwe ifite ibibazo by'inzara n'agahinda. Kandi ubu wasanga watangiye kugira amatsiko y'izina rye n'igihugu ategeka. Nibyo koko kandi birakwiye kugira aya matsiko. Uyu mugabo ategeka igihugu kimaze imyaka 30 kibayeho ku buso bw'ibirometero kari 117,600 kigakora ku nyanja y'umutuku, kandi kikaba umuturanyi wa Ethiopia, Djibouti na Sudani y'Epfo. Iki ni igihugu gifite umurwa mukuru witwa Asmara. Ushaka kumenya neza uyu mugabo wa mubazo watangije intambara iri kurwanwa hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ikabiri kubera ku kibuga cyitwa Ukraine. Tumubaze nk'abandi bose se? Okay. Ese nyakubahwa, ninde watangije intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya? Iyi ntago ari intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo ni intambara yatangijwe n'umuryango wa NATO bayobowe na leta ya Washington, kandi Uburusiya bufite uburenganzira bwo kwirinda. Iyi ni intambara yatangijwe ku Burusiya biyobowe na Washington hamwe na NATO. Ibi ni ibintu bisobanutse kandi byoroshye kubyumva. Kugeza hanahita ngutegera icyo washaka cyose niba wabuze umuyobozi w'igihugu icyo ari cyo cyose muri Afrika waba warabashije gutungutsa ayo magambo. Kutabivuga kandi si uko bayobeye amateka n'ukuri kw'ibiri kuba muri Ukraine, ahubwo abahanga bemeza ko abayobozi benshi n'abaturage uruhuri muri Afrika ngo bashyigikiye Uburusiya, ariko ntibatinyuka kubihingutsa ku karubanda kuko abo mu burengerazuba bahita babakuramo iyo kotsa, bareba nabi bakanabakuramo iyo guteka, dore ko bamwe babaye abana abandi baba ababyeyi. Uko kwihishira n'uburyarya bwo kugoreka ukuri ni ikintu kitarangwa kuri perezida wa Eritrea Bwana Isaias Afwerki, kuko ku myaka 77 avuga ko adatewe ubwoba no gutanga ibitekerezo by'uko yumva ibintu, ngo nuko abo mu burengerazuba bamureba ikijisho cyangwa bakamufatira ibihano. Uyu yongeraho ko ari mukuru bihagije kuko yavutse nyuma y'umwaka umwe intambara ya kabiri bisi y'isi irangiye, ku buryo guhangana hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Abarusiya yabibonesheje amaso ye. Uyu ngo azi neza uri mu makosa naho byose byahereye kuko ubw'intambara y'ubutita yarangiraga mu 1991 maze Leta z'Ubumwe z'Abasoviete zigasenyuka hagasigara Uburusiya. Hashize imyaka 2 gusa mu 1993 Isaias Afwerki n'abarwanyi be bataziriwe Shabia, Eritrean People's Liberation Front, bo bwabo ntawo bahagaze hejuru bashinze igihugu cyitwa Eritrea nyuma y'intambara barwanye imyaka 30 n'abasore ba Mengistu Mariam wayoboraga Ethiopia, akaba yari yarabagize abidishyi babo. Niba wo biteye imboni kare, nizere ko bamaze kumva ko none tugiye kwitsa kuri perezida wa Eritrea Bwana cyangwa nyakubahwa, dore ko babikunda, Isaias Afwerki. Turacengera mu magambo y'akasamu twaherutse gutangariza ikinyamakuru Sputnik News atarigeze avugwa n'undi mutegetsi wese wa Afrika. Igitera agahinda ariko nuko ibyo yatangaje byapfuritswe ntihagire na rubanda babyumva ngo yenda bikuriremo ibiri ukuri, ibitari ukuri bashyire ku ruhande. Ntiturahiniraho kuko turifashisha amateka, politike n'ikindi cyose twashyikira maze tumenye ukuri kw'ibivugwa n'uyu mugabo. Ku isaha y'isa 12:44 ku isangenga amasaha y'itariki ya 2 z'uku kwa gatandatu gushize, nibwo umunyamakuru wa Sputnik News Akaterina Brinova yatangarije isi ko perezida wa Eritrea Bwana Isaias Afwerki yamaze kuganira nabo akababwira inkuru itarigeze ivugwa n'undi mutegetsi wese muri Afrika. Wabireba mu nkuru yahaye umutwe ugira uti President of Eritrea, Ukraine conflict is part of US 30-year-long war on Russia. Brinova yavuze ko uyu mutegetsi yahishuye ukuntu iriya ntambara iri kubera muri Ukraine twebwe tubonye mu 2022 ngo ahubwo ari intambara Leta z'Ubumwe za Amerika zatangije ku Burusiya mu myaka 30 yose ishize. Mu yandi magambo, imyaka 30 irashize Leta z'Ubumwe za Amerika n'Abarusiya bari mu ntambara twebwe tutamenye. Kugira ngo noneho tubimenye, reka twibarize nyir'ubwite. Niko nyakubahwa perezida, Your Excellency Bwana Isaias Afwerki, iyi ntambara yatangiye ryari itangira ite? Iyi ntambara yatangijwe mu myaka 30 ishize niba ntibeshye. Hari nyuma gato y'intambara y'ubutita ubwo hadukaga ibitekerezo byo gutwara bunyaga abandi, maze ukaza ukagenzura buri kintu cyose, mbisubiremo ukagenzura buri kintu cyose ugamije kugwatira isi yose.
Kugeza mureke tubanze dusobanukirwa ibintu bibiri by'ingenzi uyu mugabo amaze kuvuga. Icya mbere ni ibyabaye nyuma y'intambara y'ubutita, ikindi ni igitekerezo yise hegemony cyo kugenzura no gutwara bunyagwa abandi. Uramutse ubaze usubira inyuma kuva mu mwaka wa 2023 turimo ukagera mu myaka 30 ivugwa na President Isaias Afwerki, wahita ugera mu 1993. Hari hashize imyaka ibiri intambara y'ubutita irangiye. Intambara y'ubutita yarangiye Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zirindimutse maze hasigara igihugu cy'u Burusiya. Nubwo iki gihugu cyacumbagiraga mu bukungu, politike n'imibereho isanzwe, ariko kubijyanye n'igisirikare hamwe no kogoga ikirere bari abadahigwa kuko bari babitse za bomba atomike ndetse aribo bazungurutse isanzure kurusha buri gihugu cyose ku isi. Nyamara muri uyu mwaka wa 1993 President Isaias Afwerki ari kuvuga habaye ikintu kidasanzwe. Hari ku itariki ya 3 Mutarama y'uyu mwaka wa 1993 ubwo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe George W. Bush yashukashukaga umusaza wayoboraga Uburusiya bwana Boris Yeltsin, maze amubwira ko basinyana amasezerano yitwa Strategic Arms Reduction Treaty, ibizwi n'abanyamateka nka START. Muri aya masezerano yamamaye, Uburusiya bwari bugiye kwemera guhagarika icurwa ry'intwaro rutura, aha Abarusiya bakaba baragombaga guhita berekana n'ibitwaro nka Multiple Independent Targetable Reentry Vehicles zisanzwe zikoreshwa muri Intercontinental Ballistic Missiles. Muri aya masezerano kandi Uburusiya na Amerika bemeranyije kurekana n'ibiturika byose maze bagasenyera umugozi umwe w'iterambere ry'abaturage. Abasesenguye aya masezerano ariko benshi bemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahenze ubwenge Boris Yeltsin wari uri mucumbagirira ku kabando izabukuru zimuzonga nka Karimundu ubwo yandikaga igisigo agira ati senge simbuka nakatse ubusaza buransonga nkagenda y'umucuko yewe no kwikubitira umugore sinkibibasha. Nyuma y'uko amasezerano ya START asinywe, igihugu cy'u Burusiya cyabaye nk'ikijyanwa bunyago n'igisirikare bacungiragaho kiba inkina mayogi. Ibyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisigarana ijambo maze zizenguruka isi zigenzura buri wese, ubishatse n'utabishatse. Amerika ikwiza isi yose amahame yayo ya gikapitaliste, uburyo bw'imitegekere kugera no ku mibereho y'abaturage. Ibyo byo kugenzura ibindi bihugu binyuze mu mayeri y'ihonyantekerezo nibyo byitwa hegemony. Ya yindi Isaias Afwerki yagarutseho maze twe tukabigenekereza tubyita gutwara bunyago abandi. Muri hegemony Amerika itwara bunyago intekerezo, politike, imigirire, ubukungu kugeza no ku myizerere, maze ikagenzura buri kimwe nk'uko wumvise uyu mugabo yitotomba ati control everything. Ushaka rero kumenya ibya hegemony nuko ikora, wasoma edition ya 5 ya The Columbian Encyclopedia mu gice cy'inyandiko zanditswe mu 1994 na Barbara Chernovalas ndetse na George. Kugeza ariko twakongera no kwibaza ukuntu iyo hegemony yo kugenzura isi n'abayituye bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye gutangiza intambara ku Burusiya nk'uko uyu muyobozi yabivuze. Ibi rero bituma twongera kumubaza tuti none se nyakubahwa, ni gute hegemony na control everything ubifata nko gutangiza intambara ku Burusiya? It was a declaration of war because there was a concept. Kwari ugutangiza intambara kuko hari umugambi wacuzwe n'aba bagabo, umugambi wo gukumira, ugakumira yewe ugakumira uwari we wese wahangana nawe cyangwa wagira icyo atangaho umusanzu ku ruhando mpuzamahanga. Kandi ibyo rwose ntago byemewe. Kandi rero bitewe n'amateka y'ibihe by'intambara y'ubutita, iyi tsiriri yo gukumira Uburusiya, ugakumira Uburusiya ukongera gukumira Uburusiya, ni ibintu byahozeho mu gihe kirenga imyaka 30. Erega nta gishya kibirimo. Iyo uvuze ijambo containing Russia, gukumira Uburusiya nk'uko uyu mugabo ari kubisubiramo, abazi by'amateka na siyansi ya politike nk'umwanditsi John Lewis Gaddis n'igitabo cye yanditse mu 2005 akakita The Cold War A New History, bahita bumva ikintu gikomeye. Ku rupapuro rwa 28 kugeza ku rwa 29 rw'iki gitabo uyu mugabo avuga ko ijambo containment ari ryo ryatangije intambara y'ubutita hagati y'izi mpara kubiri, akabisobanura agira ati containment was a geopolitical strategic foreign policy pursued by the United States during the Cold War to prevent the spread of communism after the end of World War II. Ati containment wari umugambi w'uburyo bwa politike mpuzamahanga washyizwe mu ngiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'intambara y'ubutita kugira ngo batangatanga ikwirakwira rya communism nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Ibi byaba byo kuko mu 1947 aribwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hadutse inkundura yitwa Containment and the Truman Doctrine. Uyu ukaba ari umugambi wo gukumira, kwamagana no guhashya abasoviete byakozwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe witwaga Harry Truman. Ibyo kandi bigahita biba intangiriro y'intambara y'ubutita kuko abasoviete batabyihanganiye bagahagurukira kwirwanaho, nubwo byose byaje kurangira nyuma y'imyaka 44 batsinzwe n'abakapitaliste, maze inkuru y'intambara y'ubutita irangiriraho. Iyi nkuru ntabwo yarangiriye aho kuko ijambo containing Russia ryo ryakomeje gushyirwa mu ngiro nk'uko Perezida wa Eritrea yabigarutseho, ahavuga ko nyuma y'intambara y'ubutita Abanyamerika bakomeje gukumira, barakumira yewe bagakumira byanya by'Abarusiya mu ruhando rwa politike, ubukungu, imyemerere n'umuco. Kandi kuri Isaias Afwerki iyo ni intambara yeruye.
Kuri uyu mugabo ngo naho ndetse abarusiya barihanganye ngo kuko we ntiyakwicara ngo arebere umuntu uri kumukumira mu ngeri zose. Ati I won't be sitting here waiting for someone to contain me. Ngewe sinakwicara hano ngo ntegereze umuntu aza nkumire akoresheje ibihano by'ubukungu no kumbuza amajya n'amaza nk'unshyira mu rungabangaba n'ibindi byinshi. Uko kwaba ari ukuntangizaho intambara. Twebwe rero twafashe uruhande ku buryo busesuye kandi nta nubwo tubikoze ejo cyangwa ejo bundi. Kwe tuvuga ko batari ibintu bikwiye kugenga isi. Abantu bose bo ku migabane itandukanye nta n'umwe ugikeneye aya matwara. Ibintu byo gutwara bunyago no gutuma abandi badakura cyangwa ngo bakore bahindura imibereho yabo, hoya. Hard to change their quality of life. Ikintu uyu mugabo avuga ko batangiye kurwanya biriya bitekerezo kuva kera kandi bagahakana bivuye inyuma ikandamizwa ry'abanyantege nke, ni ikintu koko nawe wabonera ibimenyetso. Reka mbereke nk'ubu. Ababyibuka mwibuke ko mu kwa kabiri k'umwaka wa 2022 ubwo abarusiya binjiraga muri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitanga itegeko ko habaho inama idasanzwe y'umuryango w'abibumbye yo kwamagana no gusaba abarusiya guhita bakura ingabo zabo mu gihugu cy'abandi. Mu bihugu byose biri mu muryango w'abibumbye, ibihugu 4 byonyine nibyo byatoye bishyigikira abarusiya. Ibyo ni Belarus isanzwe ari inshuti y'ibihe byose y'Uburusiya, Korea ya ruguru yo igiye gutora buri gihe ireba aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatoye, ahasigaye igatora imbusane yaho kuko bangana urwango rw'ikivuge. Ikindi gihugu kikaba Syria ya Bashar al-Assad ukesha ubutegetsi no kuramba Putin. Abanyapolitike b'isi yose bari bazi neza ko ibyo bihugu nta kabuza bizatora bishyigikira Uburusiya. Gusa ikintu cyatunguye abadiplomate b'isi no mugore witwa Sofia Tesfamariam Yohannes. Uyu yaje ahagarariye Eritrea maze atora avuga ko ibyo Uburusiya bwakoze ari ukuri nyakuri nk'uko izuba rirasira iburasirazuba. Ibyo Eritrea yabikoze nta kica abarusiya nta nyungu cyangwa umugambi wa politike bafitanye nk'uko Syria, Belarus na Korea ya ruguru bafite ibyo baziranyeho n'abarusiya. Ngo n'umutima nama wo gushyigikira ukuri no mu gisi yose yabiguhakana. Ibyo rero bigahura n'ibyo Perezida Isaias Afwerki yagarutseho avuga ko bamaze igihe barimitse kurwanya ubusuma niho nyantekerezo byabo mu burengerazuba. Uyu mugabo rwose akomeza yemeza ko isi yose itegetswe gukurikiza amategeko n'amabwiriza yabo bifata nk'abapolisi b'isi, maze ibyo ngo iyo hagize ubirengaho ntapfukamire banyagupfukamirwa ngo ako kanya bamwanga urunuka bakamukubitisha akanyafu k'ibihano by'ubukungu. Mu magambo yati erega niyo hagize abatunamira cyangwa ngo bakubite ibipfukamiro hasi imbere y'ingenga bitekerezo yo gutwara bunyaga abandi, abo bahita bahana ugasanga ngo sanction ibi byo gutangiza izi ntambara bigomba kurangira. Ibintu bya sanction uyu mugabo agarukaho n'indi ngingo yihariye nawe ubwo aziranyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo iyo bigenzuye neza usanga impamvu yifatira ku gahanga Amerika yabishingiye kuri sanction, ibihano by'ubukungu bigeze kumufatira. Dore ko byagenze. Ku itariki ya 13 Mata 2022 umushakashatsi muri kaminuza y'Abaheburayo Yerusalemu Habtom yasohoye inyandiko y'ubushakashatsi yakoze ashaka kumenya impamvu Perezida wa Eritrea amaze igihe yarijunditseho mu burengerazuba bw'isi byagera kuri Amerika karya karungu. Muri iyi nyandiko ye yavuze ko urwangano hagati ya Perezida Isaias Afwerki na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangiye ubwo yadukanaga umugambi yise Nation Building, aha hakaba hari mu ntangiriro za 2. Nation Building wari umugambi yari yadukanye wo kuvugurura imibereho y'Abanya-Eritrea. Muri uyu mugambi rero yahise avuga ko yabicunze neza agasanga ibintu bisikigingiza igihugu cye harimo n'inkunga z'amahanga, maze ahita ategeka ko ahagaritse inkunga zose z'amahanga n'ibyitwa imiryango mpuzamahanga yabyikorera muri Eritrea, ahubwo afungura umubano ukomeye n'ibihugu by'ibituranyi. Ibi byahise bikurikirwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zimushinja gutera inkunga umutwe wa Al-Shabaab wo muri Somalia, ngo kandi akaba acumbikiye Sheikh Hassan Dahir Awais washinjwaga gushinga no kuyobora umutwe wiyitirira kugendera ku mahame ya Kisilamu muri Somalia. Ni umutwe wise Hizb al-Islam. Afwerki yongeye gusuzugura mu burengerazuba ubwo yatumiraga muri Eritrea Perezida Omar al-Bashir wayoboraga Sudani, kandi hari hashize agahe gato ashyiriweho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC impapuro zasabaga igihugu cyose azakandagiramo kumuta muri yombi. Yagiye muri Eritrea kandi ataha amahoro nta n'umuriye urwara, ahubwo anabigerekaho gufata ibigo bya gisirikare by'umuryango umwe bw'Uburayi ku nyanja itukura mu mazi y'igihugu cye, arabyirukana abanje no kubisuzugura cyane. Ibi byatumye mu 2009 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Barack Obama ajya mu muryango w'abibumbye akoresha imbaraga igihugu cye gifite, maze asaba ko Eritrea yishyirirwaho ibihano by'ubukungu. Ibyo byahise bikorwa mu mwanzuro w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye w'1907 mu 2009, maze Isaias Afwerki bamukorera bya bindi yanga urunuka, containment, ndetse babiteranyaho na sanction. Mu 2018 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Donald Trump yaje kwitegereza neza ibyo bihano asanga nta shingiro bifite, maze abihubuzaho. Mugenzi we Joe Biden waje amusimbura ku butegetsi yongeye kuzura kabuza ashyiriraho Eritrea y'ibihano noneho bya unilateral sanctions hari mu gushyingo kwa 2021. Ibyo byose byatumye Isaias Afwerki yanga urunuka mu burengerazuba, maze nabo bamushinja ibyaha byose bashobora.
dore nk'ubu umwongereza w'umushakashatsi ku bya politike bwana Alexander William de Waal ku itariki ya 18 z'ukwa gatanu k'uyu mwaka yasohoye inyandiko yise The Despotism of Isaias Afwerki, maze agira ati kuva Eritrea yabaho ntiyigeze igira urwego na rumwe rukora, nta matora, nta nteko ishinga amategeko, nta ngengo y'imari, kandi Perezida Isaias Afwerki yakomeje kuba umutegetsi umeze nk'umwumba umwe w'insina, akagenzura ubutabera bwose n'igisirikare. Ibi hari ababyise mu nyangire n'amakabya agendana no gusebya bo mutumva ibintu kimwe, kuko nta gihugu cyabaho kitagira urwego na rumwe rukora. Nawe ikinyamakuru gifatwa nk'umuzindaro wa Leta z'Ubumwe za Amerika The Washington Post, umunyamakuru wacyo Adam Taylor ku itariki ya 20 Ugushyingo 2022 we yasohoye inkuru yise abanyagitugu kabombo isi komeza kwirengagiza, The Brutal Dictatorship the World Keeps Ignoring. Aha yavuze ko nta gushidikanya Perezida wa Eritrea ari umunyagitugu kabombo. Ku itariki ya 20 Mata 2020 umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka guturuka mu burengerazuba Reporters Without Borders washyize hanze uko ibihugu bikurikirana mu kubaha uburenganzira bw'itangazamakuru, kwishyira ukizana no gutanga ibitekerezo, maze basanga mu bihugu 180 igihugu cya Korea ya ruguru aricyo cyonyine gihiga Eritrea mu gukanda byo gusyonyora abanyamakuru, uburenganzira bwabo n'ibindi. Gusa ibyo byose Isaias Afwerki arabihakana, akavuga ko mu burengerazuba bamwanga urunuka kuko yiyemeje kubatamaza avuga amabi yabo n'ubuheza nguni bahorana, bagambiriye gukamura, kujijisha no gukoroniza andi moko. Iyo umubajije icyakorwa kugira ngo ibyo byose birangire, arakwitegereza hasigaye akakubwira ati we need an order, a global order or a world order that dukeneye imirongo migari y'isi ituma buri wese asangiza kandi agakorana n'undi. Ikindi kuzuzanya bigomba kuba bihari. Erega ntushobora gukumira umuntu, ntushobora gukumira igihugu kimwe, ndetse ntiwahatiriza cyangwa ngo ukoreshe ubwoko bwose bw'imbaraga no kwishyira hamwe ugambiriye gupfukamisha ibihugu. Ibi rwose ntabwo byemewe. Nations, this is not acceptable. Niba rero ibyo umugabo avuga ari ukuri, hari benshi mutabishyigikira. Ntihakagira igihugu gipfukamisha ikindi ngo kikibwire ngo kuri iki na kiriya, ntutemere ubutinganyi no guhenerana, kwambara ubusa no gusaragurika, ubwo urabuhonyoye uburenganzira bwa muntu. Ibyo rwose ntibikabe Rwanda. Ariko se bitaba byo, butura abacu ngo twigenge mu ntekerezo, mu migirire no mu mikorere di. Ibyo niba ari byo cyangwa atari byo simbizi, kuko umurimo wacu si uguca imanza, ahubwo ni ukukugezaho ibisa n'ibiwumvise. Mukurikirana ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Murakoze, bye.